Sibira embuzi yonje njikukumire. Nzebe wayiwaye embuzi yange ezirabwe nkuwa. Flower girl nsibira embuzi yonje kukumire. Nzebe olunaku w'embuzi ng'oneewaniraku. Lelo ngwireku. Ndayira leka nemere wano ng'ezira gy'ondazza. Abanage. Senga yankoba zira muntu okutendera nga mbumpe embuziyo. Nze. Olive Bumana yena abamuka batyo yalekula embuzi ye. Nze. Ufunye ebigogwa muguwo ogw'ebyayi tigwendeje kulwekutule. Utize enkole ntya kulekulira ebyangawo gyo neewanireku. Embuzi gyengemye najaye kuva buto nga nendekule. Tijimpe ninzo mutuufu. Oyenda njikugemye bwe banga tezaala ogiwa abakindaje. Dakuzaala. Ndi walampya ebiswa abandi kulwazi ng'essubi lya kalabo. Nsibira embuzi yonje njikukumire. Nsibira embuzi yonje njikukumire. Nsibira embuzi yonje njikukumire. Nsibira embuzi yonje njikukumire. Lelo ngwiraku ndayira leka nemere wano ng'ozira gy'ondaza. Senga yankoba zira muntu akutendera nga mbumpe embuziyo. Bambi oli kuwayi media ni Yazid Yolisigira okutuuka wano wenivire waife bambi obusede ombikado abatugoberera bambi abakali kusubscribe mujjo maiso no kusubscribing like and share our videos ngawe nkobyo waife obusede ombikado busede aweterawo emagamaga kulugudo olunene oluva igango kujja idinda akatono kali awo magamaga wena okubumana road wojoti paka kuchaona bitambala kyale ekyo ne waka mama wange moyoza wojja bambi abayo era awayana abageni wasobola kujja wakubira kwa mikujambo akubo tubona Yolisigira Yazid nga atusanosa abakuwa media muzeyi wange ali awe na bitambala walamba era mweta Ediruma Ahmada bambi wankembo ngawe muri kumbona nchaireko ku omukubembya abakabye busoga omunene atandise okufuna amagaga flaga yagula n'emotoka ajja kutoka ekinde so flaga bigambo bingi byogera abantu bayogera flaga ndi kujja kubikokobera kodi iwe ene bado yembatidi do mbokodi brother uli na kuwandikira mbokodi mwai brother uli mubikado kodi tidi oberi yababona ojja kubinkobera so flaga no mukubembya basoga abakabi era amuchaire mu ndiruka ekyalo kino nkyera biranga bachera bacha Ekyalo kino bakyeta Lambala. Lambala. President Museveni yayogera kuku toberanga abasoga aberambala tetwagala kwebaka ndidye ku kyalo wano Lambala mbone Flower Girl niba ine timu ye ba Dr. Hussein ba manager blood baba kitufu balambala Flower Girl nkukyalire kuku. Yes sir. Lambala akobachi Lambala okutwayiza walala kalo kalungi nkwaga ino oli bizo oli kola milimo ndoweza ambe nti njja kwagana ngo oli kulambala tisobola Lambala ensi yakuyiya buli olucha bayinononya sente ng'okubye music nno mukuva kulemera kubabanga obitegeera timubula challenges oli kutwendinga ino ku TikTok Flower Girl bichi okolesa kimusago kiyoja ekyo kyebeeta obwongo ng'azaalibwa nabo ndoweza nti eriyo musawo weekend tena bojja kuntwala abasawo bakolanga weno olina mu obwongo. Okay nga tukakujja mu music Flower Girl ndonkobera kusobola kubanga waira oli mwana muto kobera ku kwakatono lwaki ekyalo kyo bakyeta Lambala mulambala ine ndolo ekyalo kino kyeta Lambala oba nkobe nti waliwo ensolo ditenduka ino nga abantu bakali kuidawo baka mulijale Lambala ensolo wedilambala kati wamena yali ali bitaka Lambala kati ife twasengamu badada basengamu batuzayiramu mulambala ayo nsolo ne daidi Lambala. Wow Flower Girl nani amaina ga matufu gene amaina ganga amatufu kiterango okunkalubyamu kwaye ayi kyoba otegere ndi mwise mulondo ndi wankembo oli mwani naze tuberenga tutwaidi ndika twandi ekwaine andikobye n'okumpa embuzi kumboesa bamwana ndi kusabanga embuzi kale yes olabyo okunkobera ayi abantu benda kutegeera amaina go gene ni wani bambi nkoberako mukwano amaina ganga amatufu by the way nzaidi ndi proud ino amaina ganga baba yanende ino kati mukune ende ino yantuma amaina ga mama we agana murondo na sabu
wame abembibo bati akukuba amayina gaibwe erina eryekika nti mubana yo babagireeyo babaloga wame nekyo era kyova obona timalayo mayina gangulikwa ai baba yanende ino yantuma erina lya maama we flaga lutandika te bya music ebya music nze okutandika okwemba music okuyingira industry ya music natandika nga nsoma ekibiina kyakutaanu wemba tyerabira natandika nga nsoma ekibiina kyakutaanu nga kale mpulira nga nende ino okwemba somero ki wakabanga olina ba obi ne ba oja abaliyeyo nga tibaidi nga flaga niwe owali nga kuisomerere ngono nalaba eisomerero bali balieta Rukoma Parents Primary School yali mu Bizinga yafaawo eisomerero likali wanti kati namaneyire eno nga omuziki guningira Bizinga wa mu Bizinga betayo Rukoma okay kati nasobola okubanga manager wange yanona yantwala okay nenda kunkuba tendo ntumye abali okubenda kutegeera watandikira kuisomero biki byakolanga kuisomero mu music kuisomero naye mbanga ino speak day ngasa nusaina abazaire ngankina nayemba kale nakiri kikazi kikakala bino abiseye binali mubba va ku bino byetusaze white ki lwaki gwasala white anti tuleka ogap eyemyaka obutalumuka kale nili flower girl wembuso alikuwa wa media ndidi enera mbala flower girl me munkobanga Yazid flower girl noni yako flower girl atukobere kuku kujane ya music Wuno era ndi kujja kumubuuza bimbe munkobanga eyo mukobe so okusoma kwako mawa nze okusoma kwange nakoma kankobe nakoma musini yafo kubanka aliko manka ali muto nkeyongera yo mukolashi mukusoma kuba ndija kujoining era ki lwachi wakoma kasoko male sini yafu abisawo kwibanga lya myaka nga tojja kuisomera antu amatu afune ekizibu kya corona kati corona yatateganya ebintu biki bingi era anakolera sini yafu mu biseera bya corona weyayidiranga mungi kati watukoba nti bali mu candidate class mukoleshi mwireyo musome twaja nakolera mu biseera ebyo nga wena obitegeere endongo ngekwingira akuwaso nasooka na stoppinga mukukati nakamalanga myaka guno gwakubiri obati byatambula bulungi kuisomero nabiteino nabita bampa n'ebirabo kuisomero leta ki malibwa ebirabo bebampa abasomesa baane bwebaze wow kale so ebyo kusoma wakubotika obiwumuze muko wera mu music otandika otyo okukikuba okutandika okukikuba tijja koba nti oba kino ni kino wenabona brother Runi namwegomba negomba enemba ye bambi nga ayemba bulungi nakamanager ange nti nandyembye kunani ni brother Runi manager tiyali mubi twayogera ni brother Runi twawandika olwembuzi olwemba twalukolanga titusuubira nti lujavaamu ki omulamu katonda yatuyamba lwasamba akaiji lwakuba busoga yona lwaja vairo paka Buganda nga wenawo bitegeera elwaki omugaino nserenga mulojja kulojindibeku nzende katoswaza oyendo negemye mbuwasa bembuzi nalumukebuna yenda nemereku tubone bwemvano ngezira kyembase balenzi masina bobo ine busikiko yakana nebuna mulimba byakito nakuwa munyenye kodi sabu nifeza oba brother ulindemye nsibire embuzi yonje njikukumire brother ulimbuzi yange sirakukuwa nsibire embuzi yonje njikukumire obunako wembuzi ngone wanira nsibire embuzi yonje njikukumire brother ulimbuzi yange sirakukuwa nsibire embuzi yonje njikukumire obunako wembuzi ngone wanira okay mumbere eno kuba olwemba twalugulira olwo era nedimu kunemba de daman ni brother Runi nsibira kumbuziyo biki olwemba luno was it a true story chali wachitufu te brother Runi yakusaba embuzi oba just byali bya lwemba just amazima gali nti era oboyemba oleta mu true story
okuleta abandi abajja osaba nga bali alaali abazima gali nti tomananga bya tusitolaye tyekakasa nga nze kyokoba abantu kyebakoba ati mwali ku ne bratheroni mu bikado ina wampiti mubabagema melakiti bagema ka vidiyo mbwewaako bwoti ezakibairewo mubaye muli kuwandiika lwemba mu bikado bandigemye aka vidiyo baleeta bwina ate olugambo tomala bisera bigema ka vidiyo ekyogaba embuzi tikiba kikulu ino ekyogaba embuzi tikiba kikulu ino era nkaaliwo mulamu embuzi niwemanga nagigaba nkatambula nekikulu tewaawo eririnewebo nojja kumpa kodi oli wakika kyange kale tudda kubikola ebyokweyibiriza kodi be ekika kirondoola bajja kundwaza obuko buko tibugema mulembe guno bwagemangaira mwayinaze nitaasaiwe abaana beyo kyamanda nze gwobona tisobola kukosebwa aye nditaasaiwe tikuwa embuzi kuba niwe oba ojja ozimba so wakuba olwemba luno lwategeeza ki eriiwe lukubye busogerayo na kumalidi batandise okulukuba mu biseera ebyo wali daali kudimwene embedi sokerwaku music industry batandise okwogeraku mu myaka gyo kyategeeza ki olwemba luno olwemba olwo okusinziira nga kunze lulina kyerunkoleire kinene ino lunkoleire kyamaani ino era ndwenumirizaamu ino by the way kuba lwandeetera okuba nga tiwa mu maani about music nayongera okuyiya enemba waleta kwakemba kibuti akandi naleta kwakemba era kona kakuba nayemba ekyemadumadu nayemba kyenkani kale so okubemu ku kyemadumadu ife twenda bigambo twenda bikolwa wai media lere kukyalire ona kondukuwaire kyemadumadu mukyala neiba nkokonya neiba zendeka ndi mufumbo mukamulirano okokonya mulirano zendeka ndi mufumbo bulido wesesasesawo obuseko nga wesesasesawo obuseko bulido wekolakolawo obuntu nga wekolakolawo obuntu nendakola aseeyo ngate nakibona kwebukoli nekyali mukatale bulanga ngazedi mnukoda bendagana kyokabona bona abaliranwa bano beteesa lwakatale lweno lwobeewo ensisinkano nga ibawo omukazi abawondera gye bagire mu looje nawangisa ono yaida namandwa bulondagani ni mudungu abasawo abalogo ng'omusawo nagema ibuga ngali wa mwami aligemerera ngazedi emikola agimaliriza ole yeita enswa yeita nebito okutola omukono mbwasikayo ngayendayo ole enswa mu nvubo okunenya omukono gwadema ekyeririra ate kulajana butyoli wanonza oliko nsina ombomulirano akwepikira flagalo so beremeraku abembi mulina engambo anti kati ife tubibisa mbona gali mawulire anti ife tuvoti ba mawulire tulina okubanga tunoonye ekiri eno mumbali ekiruma abantu wakireeta kale kakola sikali kati ekyemadumadu kyali kiki ekyo tuzaane ekyemadumadu neiba ekyemadumadu tuli babiri nze niiwe ekyemadumadu amadu n'obwerere nga temuyambaire ekyemadumadu kati ekyo kigambo nzewo ekinunula amadu na omuntu aba tayambaire ngo etenda kunimba ekyemadumadu muzaano kati gubaawo gwakubuukabuuka guti nga muli bwerere toba bwerere jesi oli musoga flagalo ndi musoga wenkani flagalo oli maddu mba ntegeeza ki oba onkobye tuflawagalo oli kidu abembi muli bayaye obiteera oti wabiteera olikwenda kunba okay olwemba luno busoga yalwaniriza etya ekyamadumadu olwemba olw'ekyemadumadu abasoga balwaniza nti lwayi lulambira abane baba babenze bategana otegera nti omuntu asobola okukola ekintu ng'omwendeire ki mukazi we kati lwasomesa abantu bangi n'omuntu waba yegomba neiba atya nti nsobola okukola ki okufiirayo yendi kujja mu loogi nze ni mwenzayi nga alikufuna mukisa oguze nakulemera munankali mu nkompe oyenze bakugerezeeku ku baba
kodi okubyo oti mando bulondagani abawoyo mando bulondagani abeyo buna ni mudungu yaba mayugo oyo mumanifu ino omwidi abembe mwidi abasawo ino kuba era tokoneka ku buti nkoneka kwa ititi irogo kyo taka brother lino yakoba kodi omukoko ogutachabu kikodi bichi mwene ebintu ebyo ebikanga lwaki mukanganga abantu anti kati buli otakanga muntu takutya kyova obona buli obaawo mbu wewombese niwo gebamanirira okubye kyemadumadu alutunze olwemba kyolundi lwaiza kuku aiwo olwemba olwasinga kutidi walukubira ku level ki olwemba olwana nkani basoga banange mumpole sente nenda kuzimba ndadi bawanga mfuni basa akembako wakakubali akembako kasoke kyemadumadu ate olwembolo soko lukube mu kubalutegere basoga banange mumpole sente nenda kuzimba ndadi bawanga mfunye yenvira basoga banange mumpole sente nkoyo kuswala ndadi bawanga mfunye wokusula nze ndayirabwe mumpole sente ekyo ndi wiringinza okuzimba mwenumba tirwakuba lwegagwira manji umbako bunkenke tona tetona fulawa galerina lyatunda abandi mumbuza mbugu kabawako ekitufu wenvira weinamiza kyova bona nze ntya nobalaga basoga banange mumpole sente nenda kuzimba ndadi bawanga mfunye yenvira basoga banange mumpole sente nkoyo kuswala ndadi bawanga mfunye wokusula basoga banange mumpole sente nenda kuzimba ndadi bawanga mfunye yenvira basoga banange mumpole sente nkoyo kuswala ndadi bawanga mfunye wokusula ayenda kuzimba fulawa galo yayenda kuzimba bambi ayenda kuzimba fulawa galo yomusekereza nze ndayirabwe mumpole sente ekyo ndi wiringiza okuzimba mwenumba tirwakuba lwegagwira manji mbakubunkenke ngetona tetona fulawa galerina lyatunda abandi mumbuza mbugu kabawako ekitufu wenvira weinamiza kyova bona nze ntya nobalaga eisubi kunumba lyavunda lwegagwira manji ng'ebisukululu bigwa olikuwonda kungemyena kubambi olwemba luleke olwemba lwakitufu wovuira enumba yabisukulu baidawe bakati amazima gakawaye gakolashi gawoma olwembolo true story yange myena kulwembolo za nakwenda ku challenge ku TikTok bambi lwange myena ku tikoba nti nayenda sente nti nayenda sente eri bantu nti nimbai aye true story yange nze ndogera amazima kaire mwawo amazima flower gallery nali atunda naye wenvira kendi kwenda kange myena kulwembolo tujja kubisukulu amazima katonda wamani okwemba nembyera ninerina ayate chainamiza zomuntu owerina ngensula ya chinaku mutanenya mutindi kweswaza balugera nto yasaba webwa amazima ni wenfuna chansi eyo musada ngalini sente bwenetirira ni mulage weife ano mulobwa vune mboneka chainamiza malani yanderega buweni bwenkufuna ozira choli namba ekisoka mama womunaku ekiyomba shenda namukuba amazima eyo true story yange na amazima mama womunaku bambi nabo nango laga mami wono ni mami wange tantisha kwogera mbonango omulaga ni mwana ku Dr. Hussein mbabo nanga mulaga mami wange mulwaire mutusabire banange biki tweno twakulira yebiside mumbikado mumbere yekinaku buli tulingira ku bintu ebitudikiza bingi so olwembolo abasoga balubala lwatunda mumpole sente olwembolo lwatunda ino n'abandi abalina ekisa bavanga ebansonderayo kebansondera woja ku stage bakusonderayo kwa kasente nga bwedde okuzimba kuzibu kuzimba kuja n'esente wazimba sente de bampatidde amalayo na bakuimeka 17 bandyongeire ku balimba wafuna kukuimeka obusente bwe bakuwa kuobwo tomana tusobola okusinza kali twafuna sente nini twazimba numba oli serebu anti kati obusente obwo
namaloti oba nadirya tidukira bulungi oba nabuli oba nabukola muki abagatusiba kiwani nagulawo ko obuso wamanduka yankula obusawo bwa simenti bwali 5 sente tidali nyingi no n'amazima we gali so ayo okayenda bakuzimbire numba nkayenda era ninawo okubweninawo aye nkasondereza ku nenda zimba ebedimu ndikwenda kuba nakyombekedde kyebedibo busawe no latest hit yo lwemba kyo lwakabi butyo luliko olwemba lwange olwakabi butyo luliku einuma wabeire nga olwemba ino olwantunda ino katu balweta kayayano olwemba olwo lwantunda ino lwakubamuka kayayana tubona kayayana nifa basoga kayayana bava mwidinda kayayana kalezi kabwende kaife kaidinda leka mpaye kwidinda wavendu bane mulise mikisa leka mpaye kwidinda wavendu bane mulise mikisa enanda n'emiga n'amadyo omusoga galina yes kayayana lwakutunda aye iyo nolwemba lwakyabazinga oba mwakola kula abonnement ne ras luna lwagema ino nadala nga tabazinga kujja okufuna omukazi ololowooza kuyiwe tulwakutunda olwemba olwo lwantunda kuba lulina kye lwayongeraku era lwona kine bamuku bino tikusumbwa buli lwokubamuku n'omuntu atalwidya aluboneeyo yajja ku YouTube yo yaje yakola ki bamuku katunaako abasoga tuduge katufunye neife butyalini baba ine bantu mubwaineku mama nirira amese iranga moti ne bantu mubwaineku abasoga tuduge katufunye neife butyalini baba ine bantu mubwaineku mama nirira amese itala alyoti bwazabu mama mubwaineku tubaire tulindirira nga tulinda olunaku batulage neife mama mulangadu baba yasima itala abana tukonyemu flaga kemba kalungi aye akisa kiwakubira mwakembako mpera n'abasawo abekinansi batulabulanga baba ali kujja okufuna mama ati temugezaku kusula wangulu musule wansi iwe amateeka wagagondera nze muna byalema nze amateeka nagagondera olw'okuba nti era ndi singo kwegamba nze amateeka nagatandika nga bakayina alangirira nakitegeererawo so music wa Busoga atambulira atya wona ni Uganda wona kuba toka alimu embi wa Busoga yonka ene bado ne Kampala dikuba nawira ni bajoga kuba ati abayimbi benjagala nnyo mu Busoga njagala brother Roni ane flower gal bayimba kayimba ka embuzi so kitegeeza nti ne Kampala ene mbediriyo amazima gali nti music okutwaiza walala ngawo music w'omwidi oba ojawa music tasobola mu challenges obona n'abatusookamu bona bani ni challenges era bakadibona ni butuwe era abayati amanga yabiwumula era asigala akabona ki aga facing ebizibu ebindi kati music n'ekintu kyenkoba nti kyakulemera kuwamu amaani mbu kuba nani akuvumye nani akumazemu amaani ali kuderega biki olina olemera kubuleme kati nze music mufunamu ebizibu namufunamu n'ebirungi aye ebirungi byensinga amufunamu ni flower galo weno webere no omugala yendibona omusirise otavuma muntu wena ali yaba kubenkukola baba tosa jajinga muntu mutavuma muntu aye kyoba otegeere ndi kasobota olina kyotandiseewo tosobola bulabalabe oba niwo wadde entalo entalo olutanula nga ole yenna era alukutanwireko eri awetagisa olutanula nga bakayina kukoba walutandika butandike so aye iwe kikyoyenda okuba butisaawe eno ekiroto kyo okusinza bwoli niyovuire emberi mu maiso kifaananyi kitukubire muku oyenda kuba flower galo aliwa nenda kuba flower galo akikuba ensi yona kisoboka olowooza bingi kisoboka nze nenda akikuba nsi yona nenda akikuba nsi yona nga wena akikuba Busoga yona Uganda yona nje mu Africa ntuume nje mu g'abazungu so mbaire mpuliranga eri abandi Abasoga abandi nga babavumirira mbo mukuba embaire temujja kutumuka mwayomba ino bagenda kwayombako eyo producer tujja kumuta mu interview n'abandi kumutunda ino aye mwamuyamba era bwe nambo na wamuyambalira olowooza lwaki toyenda abantu bayogere ku mbaire
ekyo nsekana buseke era buti era kyendidi era buti mulimu era abajja kati batusina nga wetuli kano wetutyaime era eri yali kati batusina aye eriyo ekintu kyobona ekintu ekyo wokikola nga nekirina okubisaawo akeiraako kyoba olina okola tosobola kwewansa ku kintu ekitakubiseewo saawa eyo kati ife tubona nge weire baderega nti embeire embi alina kyediyambye waneeno music osobola okwemba wayemba nga tokubye style ya ngoma muntu yakulingirira ati aye nga oku style eyindi yakulingirira wokuba engoma yasituka yakola ki yabukabuka ebyo batukambu simanyi tukuba danswezi fine nswezi alina kyedituyambye Falagalo ni management nina management era ekibiina kyange bakyeta Giant Music manager yange ni manager Blood na managing okuvanga nkobera nti okuvanga nsoma mu kibiina kyakutaano nabeere manager yange paka buti. Wow, tumwebaza bambi manager Blood kyakoze ti kyangu naddala omusogo ogamba ku musoga mwine ebigambo babingi era abasinga balemereirwa so twendo tukobere kuku oyogere kusomozebwa ebyo byotankobaire ebikusigala nga binuma mutima mule era nga tisobola kuva wano music endongo ng'omwana omuwala ifa tuboneyo mu bivu byotambulira nga omujeyo ni muyemba abasada babegomba no yakuwa akasente atere ku namba iwe kyabasada kire kitya oba ibuli aido omuwembuzi ekyabasada nze nkibona bwabule kubanga nziwe musada mutwalanga mwanyinazi okutwaliza awalala ezirankuba wemba ndikoleshange tidi bwosobola kunimba kale tidi wombita kukoba nti onkube fine kyatutonderwa nti kiri part of our life tikinkolera ino kati nze nina ekigendererwa kyange nina ebiruubirirwa byange lwaki najja mu music kati tyajja nakiruubirirwa nti neyenda afunayo basada era kati tisobola ajja mu ndongo ninkoba nti nfuniyeyo reserve code tupangisa akaruumu no buli mujja kukuba kivulo ye mutambulira mujja n'amakenda ga famire balimba bulimbe olibona omuntu omwenzi aba mwenziye ati nga bakati baba basomesa benzi badokita benzi abengudo benzi abamasanyalaze benzi kati kitegeeza nti ezatali muki ezatali mwenzi kati omuntu waba n'ekigendererwa kye abani emuye lwaki abakola ekintu ekyo kati nze mukwemba tyajja akola bwenzi nina ekigendererwa kyange kyenenda okola kyokutuukiriza nina ebirooto byange wow toni flower girl wakabi namulondo wankobi gemba tijja kwerabira neryo aye erina lyaife eryo lina irungi mbere tidi nze ndi wankembo tube tubanga ni flaga twayogera ebyo ife aye nga tutwidinga ebika aye kinsanusa nti bwe tuwogeranga tube tukayi kwetandika ku byalavinga ebyo obo message twandi busasisamo aye tuwabaire tube tuwogera ino bino bya bituyamba kukola mirimo gyaife bambi so nani you are attributing ku success yo okubanga wano wotuse iwe okuboti obolyawo nani akuyambye kuku okutuuka wano okutwaliriza walala nze asinze ku namba manager wange ankoleire kyamaani ni promoter ange Dr. Hussein akoze kyamaani ino bakoze kyamaani mbenumirizamu Dr. Hussein mubona ino ku TikTok akola comedy asesa abantu hiyo ka video ke mwakola naye nga muzibe nga sente dindi oli nga obusente obune noliko boti akolete eno obusente obutona ati lutamunsawo anti ye nambo ni abonya kumere kati atenze naba mugezi kubyenfuna kubebyenfuna so kyona likujja kunkobera ku katono nga tumalikiriza bambi amulungi ayi kwa media abakali kusubscribe ya please go ahead and subscribe like and share our videos ndini mwana muwalono afula galo omukubembi abakabi abakyala abale ne buti ebusogera nga afuse ensonga era nga bambi mukyalire kuku eno mu bitundu ebyerambala eruka. Oh my God, tuwayeko kwatukubere ku music ye yavuire wawali ne yali kujja mwana mutaye ayina ebirooto bingi ojja kwabiko mute flower girl amutu atukusobola kundabika kubanga nguwa time yagu nguwa time yagu eroza nambala
nambala kati ya akaseera ka business neita wakaire ngako kakuyiya nemba baida embe nkali kobera enemba mwene ninze ndewandikira nze nzalwaita zene wandika mwene music wange kuvanga nsoma P5 ate kolabo de mwakolanga ne ba brother Runi mwagaitanga mwembyo bali niwo watamu kolabo ngaka tugeze jinayemba n'abadongole ne wandize olwembo yaluwandika lwenayemba nabo kalala kati ni tuduge lwona ninze naluwandika embuzi verse dange dona nade wandikira mudenene kayayana enembe by the way za wantu we bampandikiranga kumwe ninze ne wandikire nemba dange nze nga Yolisigira ndebo na flower galembia ekuja kuba mwembi wakabi ate mwene nganyi mukazi njasa bigu aye nkusaba kirala nti wosukulumanga okusinga kuwano tonera biranga ombonganga tesobola kwerabira kubamba nkakwetagirira era nkakwetaga sobola okuba ku stage nga ndi kugema wansamba n'ebikamera akwababa unsoti mumo ku boyo tesobola ekyo ogwo mutima Katonda ndi nsaba Katonda ademe gumpa omutima ogwo gw'okubonyabonya abantu okulumya omuntu wa muntu mwino oliwo idini ki nze ni mukazi musiramu salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh flower galo sala okusala nsala yo muzikiti kale gumba kuwala nakosa muku ndogere ina amazima n'abasiramu bandide ku kyalo nga ndi musiramu era buli lwakutaano bandidusa ati ajatida tuje ku maduwo bayo ngeri yokuli omutyere kuduwamba yeino nife kaloto beba siba lesu baajati otuba tuli kulira omu abasala akatono awali omutyere n'abasoka n'abayenda basoke babagabule era abagalenga mukambu yakati nabi yakobambu musokeranga ku ifoto yambere shariyati abantu era chovo okumana nsinze ino okumana nsale ine kuno ku kyalo bandite nirina lyajati bandite ajati ajati werenka ijameka ajati nalye wera otande tajati chinu mana akayi ajati flower galonga tumalikiriza biche bintu byokolako nkubwe ne comedy okola ku comedy nkola comedy tuzana comedy ku TikTok yena aina kyanongeire ku kati naba nemi tuzana ku bikino ino tuzana ku mbere ya abantu tusomesa abantu nti wa katugeze nga akakesente baneri abata bamuzibe kunjira oleida iba mu sente damuzibe yajena dokati kiba kitegeeza nti kati nganze wena zana nti ndibyole sente muzibe kiba kitegeeza nti omuntu abeere abona akati omuwala ono yabonya omuntu ng'ate muzibe kati kyekifaananyi kirina kyekisomesa abantu nga tumalikiriza flower galo nenda webaza abawagizi bo abawagire music mwigwanga mwamona wabula okusinga yala busoga yosinzirowo n'ababakubona ku mikutu kazindalo nkakuwerekaka abawagizi bange mwena okutwayiza awalala Uganda yona nensi edirirene nti mwebale kumpagira ino nze kyakubawa wabula nkabukube nti Mukama Katonda abawe kyemusinga kwenda kubanga we muzira tibaawo n'amazima abawagizi tubeetaaga muve ku bino mbunze nakola erina tyetaaga bampagira no nze nende ina abawagizi bange kuba n'abanfiire kino kyendi okutwaliza walala nebaza management yange nade ekibiina kya Giant Music mukoze kyamaani promoter Dr. Hussein ankolere kyamaani niwe wayi media tsawa kulekayo kubanga olina kyonongeireko wantayo ng'okayina kumbuuza by'interview ng'okayina kumbuuza nakuba musadono nga ndowoozaako munkolere kyamaani abamalediyo twaiza walala butsaino media ya busoga yaterera tijajuwayiriza nze wenkwenda mba nkwenda ate nze nenda ino omuntu akola ebirungi nze sente Katonda alidimpa mwena nze mbakolera mbawa nze abaana mbawa interview n'abandi balemera wamweta wakoti oyogere ku music omuntu yalemererwa mwene nze mbawa omukisa nze sente n'ekikulu sente ndiridida kuida with them era ekyo werabira mbenerabira okwebaza bana aba TikTok abaana bankola ekyamaani
abali e Saudi abanfollowing aba YouTube Facebook bana abaana balina kye banongeire ku bane ate kye bansanukizaako balina one love omuntu wabona nga commentinze yakati ka mama wabona nga ni feeling nga yene idwire feeling nga mazima ti kuba nti musada nti anegombye aye baba nabakazi abasinga na bungi bana ba following ino mbebaze ino nebazani mami wange nti yankuza bulungi mami yankuza bulungi yandegesa okuwaya n'abantu nze wayiwayi media code niwo nale molya kulyache emere ayenze gwobona nze wajira n'okubambu kino ni bino nga n'emere namazi ogigula nze bintu ndoota na buloote tiryamere kundaalo luno terulaalo anti kati ffe basomesa nti olina owaya n'abagenyi ekyo kyonka kyankubya mami yakubanga nze okulya kundaalo nze nabivaayo kuteneerira nze nenera maadi gano anti kati ewange oyenda toyenda olina olyayo kuba nze kayiwa eniiga ogw'obutalya wange tikusoniwa nze manager blood dakumpa kasente nte emotoka mafuta nze tyenda mmere imwe bambi kodi engeri ekindi ekyokoba aye ndikusaba ondeke njeku kwa abandi bangi bentambulamu njeku kubambya awandi tuwayewaye mukuku mbe baba nzira buzibu nabona wabula nkwebaze nti webale omukisa gwompeire abandi weba baba kubamba tiguba mukisa ompeire omukisa kuba olina ky'olijja okunongeraku ku kino kyembandi ekiseera kino nkwebazize ino nebaza abawagizi bange abambeereirewo timukola kyamaani tijja kuba nga nswika waawo nsigaire nga ninze flower girl nende ine ensambeeko eti flower girl atawanvu watayimpi watageda atatoniwa womubwainerero bojombona nido wayiwayi media tombaine wanoti ayo emwaka ogiri ku ide 5 embere oja kundagana nga ndi nti agalo n'ekigambo tawo gati oja kundagana nga ndi nti okoba oti otawanvuwa tiwanvuwa tiyimpi watigeda titoniwa evamba mu nti tolamwisaako ku boyfriend wo by the way boyfriend tubireke nenze bwakuba nti yeyiye timwidi mwana tibakwidi so kufolelekera kutosinamu niwe inda flower girl mubeyo mwedaka anja baja kunononera akatale eriye beina abakaida abamusinga kwa bandi samogera yi bano mwe taba na mwenda anti katunonya future ntangavu okolo oti wa mogera bono we future enungi bweda nakati nakuya kungoyogera kunani kati yeyiye wabedimbu wabalivimba ati mukazi yange ule abasoire omwavu wakufa flower girl ulisaga eno abantu abakuza ku kyale no buti obulenzi tokabwenda banti abatya andi kati baboka oyo aboneka yenda sente ningi kati abalina mukatwalo kamubisewa tasawa nakuyamba kufulumya lwemu kamubisewa akatwalo amalaka kya kulevo yera flower girl bana ndakwira flower girl awo mbe jakanti awo maye ene kala awo ma ebigambo bye bili oti sweet kamutoka bili mu mudene nenge yayemba tienda kumweresa aye ndino okumweresa bambi ndino okwira yo wifwe gagwire ndino okwira yebusede mu bikado bambi kanje tweko kunima matukalimu na kunkulu mbendeze omwaka ogwida gubigwa mirembe ndi Yazid Yolisigira bakali kusubscribe ya please go ahead and subscribe like and share our videos basaga nange mu alesente nenda kuzimba ndadi bawanga mfunye wenvuira nenda kuzimba basaga nange mu mpole sente nenda kuzimba ndadi bawanga mfunye we nenda kuzimba Yolisigira erina lyatonda aye bambi nsezira yenvuira sura bwa madio enumba yenvuira mweri mwebisukulu bazera mwaga flower guys na mumpe kusera bambi enumba wesa bambi gabi kankairemu basaga banange mumpole sente nenda kuzimba ndadi bawanga mfunye mvuira manager blood mumpole sente I love you so much.